došli novi klip, da vam odmah kažem, nisam mogao snimati jer sam bio bolestan. I to je sve da vam kažem. Sad ćemo jedan novi, zanimljiviji klip raditi. 5 načina da možete sakriti vašu kuću u Minecraftu. I dragulje, dijamante i tako dalje. Idemo na način broj 1. Znači, dođete u kuću. Ne znate sad, mislim, imate neke ovdje stvari. I sad normalno kad bi neko htio na serveru opljačkati kuću, uzeo bi ovo željezo i pobjegao. Ali, bum, 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 bum. Znači, sakrijete sve često ispod vrata. Ja ovo vam ne bih predložio jer mnogo ljudi koji hoće opljačkati kuće ne zatvaraju iza sebe vrata, ali neki zatvaraju i zbog toga mogu ovo raditi. Znači, ovo je rizika jedna velika i to vam ne preporučujem. Znači, to je način broj 1. Ja sam ovo, kad sam bio noob, isprobavu i nekad je rano, nekad nije. I to je što sam radio. Znači, ovaj drugi trik izgleda totalno normalan. Mislim, ne znam šta baš mogu se raditi. Šta možete raditi je ovdje dole, mislim, sad pećina je tako. Ja, nije. Imate ovdje uviven, njega pristajete 2 puta i otiđete vamo gore. I od nevolje nekako vam dođe jedna stvar što smo ovdje zaboravili reći da morate uvijek imati jedan water bucket s vama za svaki kuću. I kad njega stavite ovdje gore, samo ovdje idete kroz elevator i nađete se na drugu. Opet slomio se ovdje. Ovdje treba biti znači ovdje imate sad da ne moram ja čekati koliko bum. Sad da vam pokažem redstone što sam radio. Ovdje glavni redstone. Znači, uglavnom idete od onog pistora, vidite gdje je onaj kol. Iza tog kola sam stavio redstone. I sad stavio se ga ovdje do pistora. Još imamo prvo ćemo. Znači, promijenio sam survival da ovo testiram. Znači, uglavnom ovdje. Šta ću sad? Malo potrošite srca i verste do dragulja. Sad, ako se hoćete vratiti, morate uvijek... Znači, uzmite jedan, uvijek ovdje ostavite. Ovo isto će vam najviše koštati zbog ovih pošina. Znači, ovdje ostavite najviše 1 ili 2 pošina da bi mogli se vraćati gore da ne umrete. Znači, to i gore se. Sad da se vratimo na kreativ. U stvari bolje da ostanemo u survivalu jer... pa bi govorio šta? U nekim serverima se ne može slomiti blokove, u stvari u velikim brojima servera se ne može slomiti blokove od drugih ljudi, pa to je što ja ne mogu slomiti, jer mislim mogu slomiti ako hoću, ali jedan ovaj način da sakrijete vaše dragulje ne trebate ništa slomiti. Znači, kako? Ne možete ništa, ali kako ćete ući? Vidite da ima dijamanata, zlata, tako dalje.
Jedino vlasnik kuće zna gdje je to. Ako idete iza kuće, možete naći chest, uzmete liver stavite ovdje, u vašu ruku i stavite ga ovdje i bum. Završena priča, imate svoje dragulije, još više dragulija i još više dragulija. Zadnji način, i ovo je jedan od mojih omiljenih, moj omiljeni je definitivno ili ovaj, znači prva dva, jedan od njih. Peti način je stavimo. Znači, hajmo reći vi gladni, hajmo reći da ste vi rekli prijateljima da ste gladni, pa pecate. I onda pogledajte oko vas, nema prijatelja i morate, dok vam nemaju prijatelji, morate udariti ovdje i zbog toga će vam se otvoriti i vi samo slobodno uđite i to je zadnje mjesto. Hvala vam što ste gledali. Znači, svaki dio je oko 1 minutu i 10 sekundi, svaki način, htio sam da vam prikažem šta vam je potrebno, ali toliko sam trebao staviti, pa znate, nisam se glup. I, to je ljudi za to i vidimo svi u sljedećem videu. Bum, 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 bum.